Bana banzambi nedi sanga boko petana kabijilelu wajalumingu wamatuku nakumya bijine umwe angondwe umitano boko tendela nzamu mokulu wetu wachilu tulifilani misuka na mioyo yetu yonso myabitu tuikalanga na balombo jibuku jinyuma mwimpe wa nzambi mukumva nyamukumutumbisha na misambu yetu mukumva kwa didi ya nzambi Eyo bana banzambi ngasa nditalala bya kutitatu nzambi bikala nenu myabionsu ninu ikalanga na mudine ja Kristo Yesu mukalenga wetu amen. Tokupetana kabidilelo wamatumu myabidine umwe ngondwe umitano bokutendela nzambi mogulu wetu achiluba myabionsu tutwingala myabitu dibatanga lake kadi balombo dibwamu kudi nyuma wa nzambi. Jani indi mwambi kapumbu mutamba mwambi wa mishoni yakadi babigila kale APSM American Presbyterian Congo Mission. Yogile communauté ani église presbytérienne au Congo, ani église presbytérienne au Canada. Kundi ngi kalangana. Toka pumba utendela nzambi mokulu wa chiluba. Boku kwa chibana betu myabionsu dibe kalangana. Babunka bene bumvo myakulu yabatok misami kwa bumu dichingelesha ani mfalansi. Babunga babigila baledi. Bikan luta tulo kumva di anzambi anyi mena badiba manye myakulu ya chingele shani ya mfalansa kadiba jinga bokumva myanda mimpi anzambi mumokulu wetu balu bo anchakenze Yesu musangwa kumujilu mukanda wa bienze di dutu jadi kila balu ebwane bantu ni bantu bakumva myanda mimpi anzambi mumyakulu ya ngase ndi talale binu lombo le bikala nenu kapiti nungu akumani chikondo ne tu netumvu didi anzambi kadi bwa mamanisha atu na matukonso ajanu bwane netulombele bonso badi mubinyongo felu badi bashia bakushi bakubwe bakushimisha babo anyaba badi bikala munzu bu yampitaji batomikemu badi malmakolo munzu bu yabo netulombe nzambi mudi chilele netulombele kabidi mukalengo wetu wajitunga ja Kongo diye di nanga tok tambu jenza bwa bana ba Kongo nyabionsu di batanga kana shudi bashala kwetu kumani chikoni tulombele bakaje ba mlufile bana banshini bantu banunu mungoba mana kwamba nunkweu neto anju kubala muganda wa nzambi ngo kompala netulombe nzambi tulombai tudi tukusakadila tatu nzambi wa mkalengo wetu Yesu Kristo ntatu wetu kabidi balu bandiji akutambile Kristo mkalengo wetu chikondo chakubande mujulu jwamba nenjine kwa tatu wanyi kwa tatu wenu kabidi nongo tatu wetu jibedi tudibini gimitu yetu kompala kwebe tukulomba mba ukangole michima yetu pakubale didi ya nzambi balu ba mesu wetu adibitatai na ukangole michima ya bansantu bebe konsu kudibe kalangana nyuma weba tulombole tumvudidi dikwata mwaba dikwama mama mundu mamichima yetu mudinde Kristo mukalengo wetu amen. Bana banzambi netubale mukando wa nzambi mukando wa Luka diye di njantu mbulongolo jibwa ecclesia calendrier liturgique balelo nchikondo chidi Yesu Kristo bandu mujulu kadi wanjukumene kala bayidi bandi mene ngo bwa lwebo
togu sungun mo abeo mi kan di abungi vumbulongolo di kadi te to ko ngato an mu kan do mo Luka mu chapter makumi abidini nai verse makumi nai ne nai ton gudi makumi atano ni satu kadi meme misami ko abo ni shikile ano mu verse makumi nai ne nai ton makumi nai ne chitem nunu balo nuenu tonu kumagumi anai kumagumi atano ni satu ndimbala mudini ja Kristo wakabambila ne adimei ani anakano ambila pana kadi nenu nebudibona bu mbwa kushikisha malonso akafundi bobwalu bwanyi mumikanda ya Mose nemu lusekelwa baprofete nemu misambu fashishe yeye wakabulula michima yabo bwakushingulula bo mukanda wa Nzambi fashishe yeye wakabulula michima yabo bwakushingulula bo mukanda wa Nzambi yeye wakabambila ne bakafunda ne mbimpe bya Kristo kukenga ye ne kubika ye kulufu fapita matuku asatu mbimpe kabidi bya kwambila bo bisamba byonso bwa lubwa kukujumuna kwa michima ne bwa kujimijibwa kwa mibi yabo mudina ja jandi babangi le ku Yerusalem nwe nunudi bamanyi ba malwa monai ndi nutumina mulai wa tatu wanyi kadi nushale mumusoko eutone fanu lwachisha bo bukole bwa mujulu fashishe yeye wakabulula michima yabo bwa kushingulula bo mukanda wa Nzambi edindi d'Anzambi. Amen. Nous allons aussi lire dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 24, verset 44 jusqu'au 53. Mais ici, je vais lire verset 44 à 49. Christ confie une mission nouvelle aux 11. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Je répète le verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, bana betu ne tuimbe musambu wa bonso utujiba lelo nji tukujalu mingu eo musambu wa bansantu wa kale utujumwa kuimba ne disanka jonso muntu yonso mumanye tuimbe bwalubwa jituku ja disanka nomba makumi anayi ne tano tuimba ne disanka mukilisto.
chijila ngidi jalumingu Mungu tumbisha izambi mufuki munene Eyo ban zambi Tikondu chakumbana chitu mwakumva bujungulu di badidi anzambi neto amba muchikoso no kumona lumingulu shala katwa kunutumina didi anzambi di twaka di balongo lele bwalo bwa biamo kabya kutupesha buko keshin kwamba bwane twaka tete mshindi yonso biamo kabya ka tungvile nash nonko lelo tu yae muchikoso bwalo kabya ne biswa tushala mutanchi mule kupichila tususa magumya satunash Tokubala mumkando wa Nzambi wa Luka lumlimbu kufunda buku di Luka verse chapter mumia bidini nai verse magumia nai ni nai to ngudi magumia tanu ne satu tokubala to ne ngudi magumi anai ne chite mbantu ne ntunuke nungu verse magumia nai ni tanu jo amene pashishe yeye wakabulula michuma yabo bokushingulula bo mukanda wa Nzambi Nungu banu banzambi meme nakumona mu verse yonse nakusikwamba nubane nakumona ne ejidija
Yesu ju bulula michima yabo bobo ba mwana mwa kujingulula mukanda wa nzambi anyime ya nzambi. Tulituma na misango ya bunyi na shemu sombelu yetu. Bwa muntu kujingulula bwalu bidibi kengele bakumvija boku jibakwa abo. Kadi tulituma na bikondo misango ya bunyi ni malu wa mukanda wa nzambi bantu. Misami kwa bako abo badi bakula. Misami kwa baka bayini bushingulu jubulelele. Nungu chitu di basu kwa amba ne misami ya bungu tudidi shinga ne kuikala. Ne bushingulu di bulelele buatwe tukumva bimpedi di anzambi. Tudidi shinga ne jibulula di anzambi di anyuma mwimpe bokushingulula di anzambi. Biagadi binkemeshe meme ngambe ne bayijaba bagadi ne Yesu mukalenga wabo ne mukalenga wetu mene. Bidi mwebu bisatu biagadi bu bayila ne muishu mulelele. Muishu wabo agadi mene nzambi mulo mumubidi wabuntu. Bidi mu bisatu bayile. Kadi mukubala kwanyi na kushalamba lulula mwabe meme ne mbwachini bakufo moyo. Bwakushingulula bumalu akadi Kristo mubayishe bwalu badibamba mumvese mwiwa mkumyana ini mwinayo badibambene wakabambila na ajimei anyi anakanwambile pana akadi nenu ne bujibonabu mbwakushikisha malu wonso akafunda bo bwalu bwanyi mumikande ya Mose ne mu luseke lwa ba profete ne mumisambu. Fato mwane mene akanwambila bo malu akanwambila bo nitumvo bwane budinabu mwana wa muntu mbwa kufa misambu magumi abidi bidi vese wakumujilu tono magumi abidi ni umoju amba bwalwebu nungu Yesu Kristo juba vulishe na malu na akanwambila wakabambile na mei aji mei yani anakanwambila pana akadi nenu ne bujibonabo mbwa kushifabo mbwa kushikisha malu onso akafunda bo bwalu bwanyi mumikenji ya Mose ne muluseke lwa ba profete ne mumisambu. Mumisambu magumi abidi ni bidi bedi bamba bwalu bwa Yesu verso mutono wima abidi ni nayi mugando wa Yeshai chapter magumi atanu ne satu verso mutono gudi chite nungu Yesu dibambile kabidi ne bwajibi kajandi bakajakula kabidi mene mumisambu jikumi ne sambo mbon verse jikumi muyone chapter ibidi verse mwanda muteketa Ozeya chapter isambombo verse ibidi Oze nungu Yesu akubavulwisha malwara nungu ni twambane bayidi bimwene kabwane bakapo Moise malu akadi Yesu bayisha ubambila bujinabo mwana wa muntu mbwa kukengishe bukufa na shebikondwebi tuditumona bantu babungine lutatu lwa mwakushingulula meye amumukando wa nzambi mene nungu bikengelanu bwane bababulwile kudi nyuma mwimba udi nzambi mene mwakabulwile ibayidi bandi dimwenekele ja Yesu bayidi bandi jakapanjisha michuma yabo bwalu bwabo bukabaka jindi tegemene bwane yeye na mweneke kujibo na shidibe jijibo bashala munzu bo batendelele bwabo wabwakaji munkachumu wabo wakaba mwenekela mndu mukandu wa nzambi wamba na shabe kwa bubaka jibaya munjila waku Damaseke njila waku Emau nungu akabapatukila kabiji dibika ja Yesu kubafwe kaja kaji jamu nyuma kadija kaji jamu mubiji bayidi bandi
baka mulenga ne byanza bobo kujadika baka mumona ujanabu kabidi nungu baka mona kabidi mubidi wanje wakati ni bibangu chimanyino cha mibunda yandi kumuchimu cha makane ame yana kanwambila Yesu uju jadikila bayidi bandi bakadi ne bowa wakaba vulwisha meya mumukando wa nzambi mujifungile jikulukulu wakaba vumvisha bwa jibika jandi jakajibo ne bwa kwenjibwa kumpala kwa bobo kubanga munjimu wandi mene Yesu akubambila bwa lwebu wambila bayidi kumpala kwa bobo kwambila bantu bakwabo bwa lwebu bobo bakadini bwa kwindile bwa kujibo ni nyuma mwimpe wa nzambi mene ame ya Yesu kudibayidi bandi ame ya nakanwambila fana kadinenu bwane mwana wa muntu budinabo mbwa kukengishibo mbwa kufane kunyuma kwa matu kwa sato mbwa kadinabo mbwa kubanda mujulu nungu fakabambile meya nungu menja bonso akonzuluka momo ni baka pochipa moyo bwana meya kadimkalenga wetu tuambila bwaba yidi kukumbaja mujimu wewu Yesu akadini bwa kubatumina nyuma mwimpe kadiba akadini bwa kuinjila nungumeya akasangisha Kristo akasangisha bayidi ba Kristo fakumva bubwane buna akadinabo mbwa mwana wa muntu kufani bwa kubika kabidi ne kukenga nungu fakamumona bo munkachumwabo uja nabo no nabo bakamumona mubibangu bakamona bibangu byandi nemichuma yabo yakasanga mugando wabienze dijuamba kabidi malwa ujadiga bwane pakashala bo bakatumuka ni mujimu bo makabambila Kristo. Je disais que l'apparition soudaine de Jésus au milieu de ses disciples trouble les esprits. Sa résurrection n'est pas spirituelle mais bien corporelle. Les disciples ont pu le toucher, le voir manger. Son corps porte les marques des clous, témoignage de la passion. Jésus rassure les disciples terrifiés. Comme toujours, c'est par le recours aux Écritures de l'Ancien Testament qu'il explique sa résurrection, laquelle précède la mission de disciples. Proclamer au monde la bonne nouvelle de la vie et la conversion pour le pardon de nos péchés. Pour accomplir cette tâche, Jésus donnera le Saint-Esprit. Ces paroles d'espérance remplissent les disciples de joie. Le livre des Actes des Apôtres raconte la suite de leur activité après le départ de Jésus, fils de Dieu. Toi, qu'on va banzambi, bwase difika dia Yesu du mwena ka dia munga chimwa bayidi da kapandi shimi chima yabo. Nubi mwena ka numba di bapo moyo bwana yeye na mwena ka kujubu yeye na biga kunyimu kwa matu kwa sato. Kibal gayi bayidi bakadi nebowa kadi wakabambile semalo anakadi ino ambile. Nungu dide tujalelu na kusukuima na fadijane Yesu ju bululu wakabulule michima yabo bobo bajungulule didi anzambi. Jésus leur ouvre l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Tudamba kumanyi bwa bigondu bituje bimisango yabungi. Bagumvu didi anzambi bidi bikengele nyuma wanzambi atulombole.
Baku bala muganda wa nzambi ni kushungulule bimbe bidi bigengele bwa tulombe nzambi atambu kutushungulile bwalu bwa bikondo ebi misangu ya bungu bantu tudi ni chifa moyo mukubala kwa muganda wa nzambi tupa tule meya biagula kula mubuntu tupa tudika tuiba shungulule bimbe nungu jisengelele jetu jitu kujalelu dijanu bwane misangu ya bungu tudifila kujinyuma mwimpa wa nzambi fatu di tubala muganda wa nzambi mbote tutu jingulula bwalu bwa tudibene bifo moyo tangla bayidi baka di ne mukalenga kuni mukwa matuku makese asa tuchanan kufa bumoyo malonso akadi baba yishe malonso akadi kiliso bambila nungu fakaba mwenekela yi biakadi bikengle bwani ye ya bele lufefele bwani bobu bunzulu le michima yabo bunzulu le menjabo nungu tutambu kulomba nzambi misango ya bongi fatu di basukumvije bakwabo bwalu bwadi di nzambi nyuma akangule michima yetu mukubala ne mukumva fata sukumvije bantu bakwabo ani twetu mena badi bumvu di nzambi tulomba nzambi bwane nzambi akangule michima yetu bwatumvu di andi bimpe bumu di ambi bwamene katene me ya bunga kwambelelu toka jana basu bwane kunumvije bwane Yesu wakabulule michima yabo babo bajungulula didi nzambi Yesu wakabulule michima yabo yabayidi babo bumvu didi nzambi bumudi ye nzambi umwe kayo kujumuka tulomba kudi bwa misango yonse abulule michima yetu batu tukungu didi andi bwa kumona mushindo wa kwambila bakwabo diye ditu kwa chishu mdini ya Kristo mkalengo wetu amen tulomba nzambi tatu nzambi tudi tukusakidile bwalu bwa ujumu yishu wetu mubikondo byansu wakutu yishu mushindu wakumwenekele bayidi bebe mumubidi wabuntu kabaka dimu wakuvuluka malonso wakabayisha wakabambile kadi webu nzambi wakatumanyuma kujibu bwa bobo ba ngini yabo yunzuluke babo bajungulule didi abemena kwena ukujumuka makele lelo ton chendelele udi nzambi taskidile tatu balo wakutuyisha tutupinga na mpindeu bakulombele bantu bebe bonso munsage dibi kalangana badi batumike mu bikondo benzambu ambe didi abonzambu bondo badi munzu bu apitati bakwa bu munzu bu kabeni mondo jebe jijimani mokubondo task jile tatu tulombele bagaje bamulufile ni bana banshini bantu banunu memo abujibu echindi disudie bebwane kutendele kulelele kudiba kuvuluka bagaje bamulufile ni bana banshini bantu banunu tulombela mkalengo wetu wajitu Felix Antoine Tshisekedi ni bamunzu mwende wewe ubalam nang yeye kabidi mungendo mujuye no mujumwandi tubamene ujini bene lukuno babo kadi wewe nzambi wakutambile bwa nchinto chiri munda mwa chanzi chanika kwene mwene lukuno jume kuchinyana nasho tutumuteke munda mwa chanzi ya bwalba wewe mulelelo mulam ne bamuzu mwandi tutulombele bene Kongo bonso myabidi bikalanta wetu chikondo chakule chikondo chikole chalutatu bakupete na shibya kuje na shibya kuno nzambi wetu kadi wewe ujumule mwa abantu bebe nyama ni nyumu chisuku yigishe umene magudisha bantu bebe twaskita twetu tutulombela baminyampale bebe Premier Minister ni badi wenze nabo mujimu bapalunga ni menji ne basungule bebe ba depute ne ba senateur tutubalombela nzambi tatu wetu babeshimichima ya ditalala mukwakulo kwabo mu bantu bamenyi bakasumujibo badi bantu bamushino mukola kaba kujibya kula mu bantu fana bya lukutekeshe michima ya bantu baka basungula kabichi kadi ubasambe bya munzu bya tulombele bambi banzambi bonsu myabidi bakalana ubapeshe bujungulu jubulele babo kumunu makwambulu mulwimba task jeli tatu tukulomba nungu ikalanzambu yetu katutupo moyo bwa masala yetu adi kwesete adi maye bokumunu mokula mjitunga kula mbantu ni bintu byabo ubalamu la manzu byabo tukulomba nungu tatu wetu njete kumunu bwane ujumfu kulomba kwetu itabusha jibene shijetu katata kujie ujume mokunu lama bwane nukanu lenduki ne ujumu wakunu teka kumpala kwa butumbi bwandi ndisanga dine nekanu ichilem kuji nzambi umwepele musumudi wetu
Bwa Yesu Kristo mukalengo wetu kwikala butumbi na buneme na bukokeshi na bukole kumpala kwa bikondo byonso ne chendelele katataga ne chendelele. Amen. Yaba wetu anulame anusangisha. Yaba wetu anulame anusangisha. Yaba wetu anulame anusangisha. Yaba wetu anulame anusangisha. Kenane kwa kunyemena anakupiga wewe yepowa kibwenjani yepowa mabuani zambi kuikuleto o zambi kuneketito iwejawe